Untayan Hikmah Syiar Tauhid Aceh. Mereka bertanya kepadamu tentang kiamat, kapankah terjadinya? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada sisi Robku. مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Bukanlah termasuk perkara bijak engkau bertanya tentang kapan tegaknya hari kiamat. Namun perkara bijak yaitu engkau bertanya apa yang harus engkau amalkan dan bagaimana persiapanmu untuk hari itu.